sauna alwapa nuag a han che a ha coldarum yn draste. Fal George a Kathleen Reddy. Haus a gwper na oirisiche ag olhaig wasachu agus ha ui hórichte acet an a fi misnach ag bwch sa hi. Ach sauna pwf ile chwain a hau va hús. Jeam dat jag alwapa nuag a sa vilu. Rúchag mí an a Sydney an a cuideachd agus thugad mé sin agus nuair sin tír mór na hawap an nuai agus ha fríomh an thuúlaigh acham as na garibh chríochan agus uíist cuideach colachrítóir húne a hawap an nuai. Agus rogálig chimachalost na bhá géadí suas. Bheas thrá. Nuair a bheith mise a fás suas, bheith fiosach an go gaireach na mé thuúlach, bheith gaireach mo hísean, bheith rúpeic mo hennever tuh mehead, agus dátheh an thuúlaigh bheith gaireach mo hín hennever, a charó mé éolach arasan. Agus nuair a bheith mise sa scoil gas Colin Hugh colachris na Barra McNeils is in thuúlach rankin go mé fasanta is bheith heol sin richlúid sin go trích agus van heol a chóirsteúm, is mé san fisavíacham sa go déhad a rá na fachlan as na hórain. Agus cimara churú héin ráit galig únsacha go cearst me go beag. Nuair a haimiise go nulthaid, haimiise go olthaid nó Francie Xavier nó Saint Avex an a gnis agus thuúit mí chum gadig únsacha go sin agus bhíonn sa dulgan na chlásichin gadig agus cuideach túlaid má Dino céadí ar má hinnevid, agus bhí gíise scíolach an gábh na sean láithin as aparstan as fachlan a bheithchas, mar sin bheith mé féin fúlam furamil agus a gúnam senachas agus a fúlam sin bhúh in thuúlaigh ach am hín agus ha mé há tangal gan dúis mé sin. Apad rút prísel ach chur son a glúisiú i galwapa ma ha. Bheith mé san a bhíanam hítear gadig agus ag an nám na nóir san a bhína hítear gadig ba achat a rítín gan tean dúich mar a chana sin a gáwapa agus ha mé a chrachiórstan agus raid mé cé mar sin agus mar sin háisnig mé bhí tíchas na gadig an a scultin. Agus cimara thucu do chuid galig go fíor árstíide. Sé rúth a bheith óasach hen cútramach gása a bhí cuiseachad úne cánarí dúne Ecaró fír io gadig ba choramacham becan na bhlianna sin a chosechad a furachan an uist. Es a bhí clúint sin na naparsta na hachga agus blas a hachas a húdarút mar sin is a díadach a cummal clúas ruí clasneach as a bhíochan í gróich in a hogam mar sin ha sin ar bhí osach hen cútramach gá gamach lí a héin. Agus seo céist a bhís mi cur ar a thula duine a thuildáin ar SpeakGaelic. Dé an naparst neo an fachgal galig a Charlotte agus chursón. Sé aparst cá seán nasanta hán ach gróhin seán nasanta cóirsteú. Sé dia na hoiseach agus cluine tú seo ag seán dúne go trích i dáthúh a chuáin agus nang hanig tú sa rúm sa I féich mé chéadí just a harniu caní me se ó hí dia na hoiseach as an dóis múnich é seo ha sin nuad a gan láb in dhé. Agus ha siad prísel agus ha fálainn a bhí a cointir bhithe mar sin chanin. A Kathleen, chunig sin calbhain siad sé a gúnsacha na gan sa céim, an bí dúine an an nalwapa nuag háslí dan sa céim. Bí go deire ach ha car éhín ha is ac am héin go bíúsa drí dan sa chéim is ha bhór go dtíon mis a step. Agus Cyrson na haws múneach ag gynda len dan sa céim an nalwapa nuag barach na leni seo an nalwapa. Úrút a chaning stácha an na áwapa bheit tór canas na ciat bliana méar ciat go le bliana méar ha tór a húh clech an ciúl, píparach sein an a cáisiir an dansa géalach céansarí cuairt sin agus rá dansa céim riamh mar sin an áwapa nuag sé díadach rúta big dúine díanú is na dechénach, is a chuirsnachach, is mar sin díadach lenne ar yrst ga dhéanú
gysalwan diw. Agus diolch o cymynta sa ha Gaelic yn yn alwp yn nwag sa la hawn? Clwyni dw Gaelic ar eir cefidw. Mae si me heit go aatio ar efer Gaelic a bryd mae'r cholist yn y Gaelic yn y cyprethi no balen yn gael yn y cyprethi no dawnsa yn y aatio clwyni dw Gaelic. Agus ha na gael, mae'r ha na gael da sio ha tod yw eirlwch at i chyd as ha cost yw a fi ti'n coleg as farfer na gael clwyni dw Gaelic. Clwyni gan chicif. Agus yn canig tis ag fel blas sorichtje ag Gaelic alwp yn nwag? Ha jiffer vlas yn nawn. Mae hau mwhimicheld loch verdor. Uistiech is barich a huiches yn cnio ar y chlotach y thwar ag hebratyn. Lewa sich. Cydioch sirach in yw nish agus sirach anig nish. San y tîr môr na hawa be va tord yw. Agus blasen nach eich o cwmantha sio haast. Ha ach gan awa benwg. Agus sin nid y fystyn y smyn y blas na hawa benwg mae'r asaist. Smyn hi at yr blas sin. Agus diolch o trich sa yw corym chili gachu? Mae'r asaist tyrys nog e hwyd y brianna. Han asaist y dolgach i ystawrig. Sy iawrig mae heit mi gach eich yn anolig y trich bistyd yn snech gawn ysgroich mae sin a fes y cwrt bach gyda'r na planig yn siŵl. Ach styd y mi fydd dolgach i hol trich sy ymi yn corym. Wel, taflet gymwyd Khathleen ha yr fi cho ma brin rwt agus clein sy'n mynd lleol o hacet Rwysi Gaelig agus mynd ddwych wth.